Yebo Dube simtholile ke uRose uRose Nyathi ugogo hlala naye lapha ke ugogo ke ngithe kahlale lapha abantu babemlandela celebrity phela so ikunti sicatshe sibaleke singene emotweni siyocatsha la gogo njani Ngiyaphila kunjani Samantha? Ngiyaphila kanti ukhanya udinile liyatshisa ilanga Hayi la liyatshisa ukuthanda dabukile man udatshilo kithi futhi Mphuthele umntana wami eSouth Africa ubusi Madu Umntana hayi umntana wami nje wamnambele wabakubona lapha abambonela kuwe lapha la kuDube khona nje emazweni bemphathisa umntwana lokunye kubuhlungu into engavaleli lokuzini amaje avele ngakhuluma into eziningi umbhadalela irent engithengele emthumezela khonoko okwamagesi endube ngithumezela impahla ubuhlungu embuzwayo ukuthi khona mvela khona kuyababamba izandla babethe bona bayabuya ngeSaturday bekutshela lapha ukuthi bazathi labenithatha semangcwabeni manje bathi isiphithiphithi ubuhlungu bakhona ukuthi asazanga ngalibamba ibhokisi likabusi ikho namhla ubona ngani ngidown vele le ma 3 days ngalali ngikhumbula umntwana yena lona ukuthi ngawe uyavuseka sure haya ngayavusa mina banchaya ekhanda sho ngalwana umntwana banchaya ekhanda Sathane ngangiyamazi sibili ngangiyambona lapha khona nxa ukuthi ukhona uSathane lempondo zakhe zonzana nxa sizibona emapikitsheni bese yaqedelana ubambe khona bese yaqedelana beyamdabula phakathi kuphela mbaphi tampu aphela ngigwaze nxa uyangigwaza ukuthi la ngithathela umgani wami isitsha sami esihle sho kodwa usunjani wagula phela ngangigula kwazi benjani wasokushaya wena lamakaka babhotshe gedini ngale yangimbaye sengigulisa sakwazi phosa ngafa osubona makaka ngathi ngabona ikaka mina egedini lapha mphume ekuseni bayalwa kathi uthi baright athiyela ngubani ambazi bona babeli mina lami ngabe umazibaba abanye abastrong nyabakona ulumazibaba man of God umaze ukuthi abayamamenemene bathathe bemfisa ukuthi ngayamthola sibili back to send andiyambabona mathi abudla umuntu wakhona abuyegedini lapha nabudla uthi balungise babisela ikaka leyana anti bathi ikaka lena phela isichitho ungabona ivele isikhula thina wawutshelwa ukuthi ungabona ikaka eyadini isichitho noma emsebenzini so la zama ukuchitha la bezama ukungichitha yini bewona namachangani bheki lawo Azophiwa ngabantu emphiwa ngabantu nalobuya lawo bebezama ukuthi imoto yakho ibheke ingabi sabuya lapha mina ngisakwazi ukuthi bazama ukuchitha mina lawo lo Dube uDube nje uDube saphila ngathi uDube avele ethe uyandithatha kumbe basebezwile ngeAmerica Dube ukuthi isichitho sasamchala uDube wahlokhodlwa la wahlokhodlwa la ngapi angumtshela uGibbs lapha ukuthi kethi ulahlelele kathi Gibbs la usuvunywe isichitha mina ngani lokho ngistrong ngangisivumelanga asivume phela asivumeli lokuyana mina always believe in myself but ngaphambilini kule ndoda leyana eyiyo ngibeka phezulu engibhilivayo konke lokho ngoba ngaze kuyenzakala kimi ngithi ngamasalamu just a joke kungenzakala ngalosisonele sisikhathi uSathane ethabisa umuntu wakhe but kimi kuyize kuyize uyaphila Tubes kodwa uphila njani lesijezu wena business ikhona mbakula akulalutho nya akulalutho anya mina nti uchisa lilanga ngaka ungalalutho akula nti sengahlobo omnye umama mdla ubaba lwana Joa semphongo uhleka nje kodwa inhliziyo yami buhlungu mama lwana ndandelela uyafika lapha nenzwa kuthiwa kulobu umama 10 ding mina ngithi ngemboma khumalo labana angakutshela ngaba bavele eSouth Africa sebephendukile njengoba layo wathi yena gogo sasa yabe yangunika izidehamba lomunye ukuthiwa nguTrace ngezinto zakho ndemali yakho asemphinde ngimuzwe yena endinge kangakani layila abantu lokho esithi ugogo engangikhutha lapho sengikhuthile sengihambile ngathi lami mbiya ngigijima ngithothi ke ngiyebona abantu ngiyebona bakhubalo namhla 1 wanyamalala ngathi sensizozwa ukuthi sehambile kodwa abantu bekhona uthini sokuDube ukuthi uzokuthatha amazwi akho okuqina uthini la labalaleli bonke awulalele uDube kabuye ezonithatha ukuthi lapha indlela lapha ayipheli lapha ayipheli mina nizame konke kathi ngakuthiwa kuyavuma sibili mnta ngamagetsi kavalo ngayilokuzeni lokusemnyameni kanje lokugetsa kwaqina kathi into ngathi kwaphana ngathunyezela umuntu oyi1 kuphela abaningi bathula nje amasheleni esezikhwameni sosele imali into ibhadala isikweletu angikwazi wela mbali mina nti okunye uphonga ungabulokhu balwa ibhip uyatshaya lokhu kuthiwa yini yazi ucina udikiza inkando lapha